Principancho Juvenil 2023. Kutuay dirigidos Marcha Juvenil, tanto na Rincón como na playa, ta Prince Coqui Supancho asistente. Prome finalista. Prince Quasi Colorido y Supancho Fer. Inando Warrior Corona. Torri Clave. Dali Pulo. Noche, amkere amadangi na turin nang ku abing apoyanos anto mikere ya amadangi dami na minute chondre. Al segundo finalista, Juneja Sambo. Vaya. Laura Rondi was reina ng Reina Infantil 2023. Kendra Martey. Prome finalista, Emily Klenga. Reina Juvenil 2023. Elizabeth Klenga. Prome finalista Nairobi Cecilia. Y los Reina Juvenil 2023 de Warrior Corona. Prince Carnaval 2023 junto con su Pancho Carnaval 2023 están con lo vai dirigir e gran marcha tanto na Rincón como na playa a resultado ta Prince presente y su Pancho pasado prome finalista Prince Chayera y su Pancho Awe.com. Y damas y caballeros, un aplauso para su Prince y Pancho de Carnaval 2023. Next en Quirindongo y Janiro Dorotea. Reina Tina 2023. Los Prince con los Panchos de Baisaque. Y no de Baico Destiny France. Prome finalista. Te queda Natasha De Paul. Y nos Reina Tiner de Warrior Corona. Prince con Pancho. Nanta vai balli, arronta un rato, goza un tiki. Padre su música para mi maestro. Nos Reina di Carnaval 2023. A resultati ta. Margelli Dora. Prome finalista Maria Lisa Tronco.
Y no serena di Carnaval dual el coronador di presidente di Clave, señor Puriey.